dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćemo pričati o top 5 najboljih brawlera za Present Plunder. Po mom mišljenju ovo je jedan od najboljih game modova koji je ikada Supercell ubacio u Brawl Stars ili u bilo koju igru koju su oni napravili. Tako da ne znam šta vi mislite o ovom game modu, meni je stvarno odličan i želio da vam kažem prvo dvije stvari. Prva stvar je da sam kupio novi mikrofon, što ste već primijetili po onoj pjesmi koju sam snimao prije par dana, zavisi kada ovaj video izađe, nadam se da ste to i primijetili. A druga stvar je što se tiče ovoga game moda, da kako biste dospjeli na listu najboljih brawlera, znači bitno je po mom mišljenju da je brawler brz, da ima dobar ulti i da daje velik damage. Tako da to su neki te odlike koje su bitne i naravno prije nego što početi pisati u komentarima nešto, samo da vam kažem, ovo je naravno moj lični izbor. Ja se trudim da nekako izaberem po sličnom izboru kako se ne da vi izabrali ovakvu listu napravili, ali mislim da vam mogu da krenemo. Na petom mjestu se nalaze El Primo i Daryl. Stavio sam mi skroz dole na listi zato što obodvojite se jako slični brawleri, pa i ne treba sad gledati koji je bolji i koji je lošiji. Jednostavno samo se koriste na drugačiji način, ali su po konceptu bukvalno slični. Što se tiče El Prima, njega ćete koristiti za napad, većinom, zato što on daje veoma dobar damage i sa svojim ultijem možete presjeći pola terena, što mnogo daje veće šanse da, ako vi igrate sa El Primom, dođete do protivničke baze, uzmete poklon i dovedete za svoje baze, dok vas ostala dva teammate čuvaju od protivnika naravno. Tako da to je nekako jednostavna taktika za El Prima, dok kod Daryla je superna stvar. S njim ćete igrati kao defense, to je kao odbrana. Zato što on isto bukvalno i sličan i po damage i po svem, jedino multi drugačiji. Ulti mu može poslužiti za napad, a više je za obranu zato što nije mnogo brz i ne možeš baš lako doći do protivničke baze, a zato što ostali brawleri koji će lagano doći do protivničke baze i uzeti taj poklon dok ćete vi igrati ulogu oni koji štite El Prima, jel tako, ti neke jake brawlere, i vi ćete štiti toga brawlera koji je uzeo taj poklon, da ga drugi protivnici ne ubiju i bum, 1-0 za vaš tim. Tako da idemo na četvrto mjesto. Na četvrtom mjestu se nalazi niko drugi nego Poco. E sad, tu sad već dominira ona stvar koju sam rekao na početku ovoga videa, a to je da Poco jednostavno ima jak ulti. Dobar je i što se tiče napada, ali nekako ja smatram da on bez svoga ultija nikad ne bi bio nešto posebno dobar brawler, što ga je čini jednim od boljih brawlera u igrici, a i najboljih brawlera za ovaj game mod. Jer on će naravno s njim ćete igrati više kao defense i on je dobar naravno zato što može healati čitav tim u bilo kojoj sekundi kad ima ulti. I tako bukvalno igrate sličnu ulogu kao i Daryl, jednostavno štitite vaših teammate, plus još možete da ih healujete i bitno je da stojite uvijek blizu njih kako ćete znati da li je vaš teammate na low healthu. Tako da to je taktika za Poco, a mi idemo na treće mjesto. Na trećem mjestu se nalazi brawler koji ja nikada nisam volio i sad ću vam reći zašto, a to je Rosa. Znači Rosa je jednostavno, po meni je dobar brawler, ali ne znam kako je kod vas kad igrate sa njom, ali ja kad igram sa njom nekako, tako je čudan neki osjećaj iz nekog razloga, ali ona je ipak dobro u ovom gameu zbog svog ogromnog damage-a. Ulti je također dobar, ali više nije ni toliko jak kao ranije, pošto su ga baš dosta nerfovali Supercell, tako da jednostavno ona je za napad naravno. Laganica možete s njom da uzmete poklon zato što u svakoj sekundi možete lako da ubijete sva tri protivnika iz protivničkog tima, onda je poklon nezaštićen i vi lako možete doći do tog poklona i bacite u svoju bazu i to je 1-0 za vas ili čak i 2-0.
Tako da idemo na drugog brawlera. Na drugom mjestu se nalazi Sandy. E sad, prije što počnemo pričati zašto je Sandy na drugom mjestu, jednostavno želim da kažem da ja obično ne volim staviti legendary brawlere na ove liste, zato što, kao što im samo ime kaže, oni su napravljeni da budu previše dobri, bukvalno. I da uništavaju sve što se nalazi pred njima. Ali ipak nekako, Sandy je u ovom game modu mnogo balansovan. Tako da, on je na drugom mjestu zato što nekako, on ima dosta osobina kao ovi prethodni brawleri, samo je mnogo jači od njih po nekom mišljenju. Prva prednost za razliku od 3., 4. i 5. mjesta jeste zato što on je dobar i za napad i za defense, zato što daje velik damage i to uvijek dobro dođe u ovom game modu. Ali kad on dobije ulti, tek onda dominira. Bukvalno svi se sakriju u njegovom pijesku, šta već predstavlja onaj njegov ulti. I uvijek budete skroz nevidljivi. I lagano tako možete da dođete do pogleda da vas i protivnici ne vide. A i to tako može dobro da posluži za defense, zato što opet protivnici vas ne vide i ne znaju da ste vi kod svoje baze. Tako da to je razlog zašto je Sandy baš na drugom mjestu, a mi idemo na najboljeg brawlera, jer izgleda da ipak ima neko bolji od Sandy. I na prvom mjestu se nalazi brawler za koji nikad nisam očekivao da će dospjeti baš na prvo mjesto, što nimalo nije lako, a to je Mortis. Sada, malo je čudno kako brawler kao što je Mortis, koji je većinom jedan od najslabijih brawlera, može biti bolji od Sandyja. E pa jednostavno, zato što iako nije nešto dobar za defense, uništava u napad. On naravno ima svoj napad pomoću kojeg može da se ubrza sa svojom lopatom i to mu odmah daje prednost da bude brži od ostalih brawlera. Onda druga stvar je što ima solidan health, ali daje ogroman damage, što je stvarno dobro u ovom game modu, ali tek onda dominira njegov ulti, jer nakon silnog fajta koji imate sa ostalim brawlerima, naravno da ćete doći sa low health, tako da dobro vam posluži vaš ulti i opet imate full health i opet možete lagano da uzmete taj poklon, tako da opet kao i uvijek on ima bukvalno sve osobine od prethodnih brawlera. Ima osobinu kao Primo i Daryl da imate neki balans, kao Poco da ima odličan ulti bukvalno, kao Rosa da daje ogroman damage, kao Sandy da isto ima odličan ulti, a i dobar je, solidan je i u napadu i u svemu. I zato kad se sve to skupi zajedno, to čini najboljeg brawlera koji je na ovom mjestu Mortis. Tako da ljudi, to je bilo to od ove liste, nas su uživali. Ako želite nešto promijeniti u njoj, slobodno napišite u komentarima, možete i vi napraviti svoju listu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!